Чувашкенре Чивейла хоккей командыне палыртреш. Педемра шире ылтын шайбы ымырдывезен республикари тапхаринже, елжік тарихинже шамрық спортсмензе маладухна. Шдес вғытра везем регион чесне хүделеме Пермь хулыне тухсагаеш. Хоккей стезем ветеранзене деманмашы, иртнигунзенже спорт маштарезене сумазуза, лаштая баялинже, ялана гене турнир иртре. Елчік тұрығы яланақ мұқтавлы спортсмензембе валы бұлна. Сымақмай Чуваш енри пірреміш олимпиецті ұндан дұқна. Хоккейла вылясы вара районда ертіне әмірін житмелміш үлізінже адаланза кайна. Унжухне шағы сталықра уйрымақ елчік, лаштаяба, патрикел, темер, ширіклі жығал аслы елчік ялезім балырна. Кудурықра хоккейменлі адаланныне спорт ветеранызем лайық астывашы. Лаштаяба яленже сымақран ачазене коньки жинедыма пушлаза технология учителі Иван Межиров ферентні. Унын ішне Петр Сидоров физкультурник адаландарна. Хоккей ушканезем ергелезе омырдузене худшынна. Конькине кышады жинде тұрза жарынны, шырмадырық жарында жүрені. Үнжулашкенден Петр Петрович келже де, шкулда жүхне Петр Петрович хоккей хускасажы. Чын малдан ке хоккей семе бір болны. Каране бірінді, майбен пәчекен үссе бұны. Халман мұнықсен бұлаш, Шубашкарда қалғына шындерте келжеш. Ақман, мұнық, ман традицият сапраганди. Шамрыксенже халі пызык шаныш. Візене валли күнда мінгерлі пәдембек бұр. Совет саманынже вара ялды пәрреміш хоккей көріп кенеде сағырвыннымыш юлзенже гынадуна. Үрі әшре вырынды колхоз пулышна. Бенде 970 закырмыш жылда пәрреміш күд республикара чемпион. Золотая шайба, средней группы ба чемпион был зададамыр. Вот шагында выляна жаземде, нумайше хал пирден уйрылса кайна зенеде азынса бер. И тогда хоккей бушласа яраган зене азынса шаг турнире иртерзе бурапыр. Турнира хоккей ветеранызембе бірлех паянхи шар операциян баттырызене де халаллашы. Херю вырынсенже халі лаштая барангына пилік салдак шыржыва хүделет. Шак турнир хамыр паттырзем жын, візіне сумасуса иртерет бірдесі жұтлабынды. Мүшіндесен ебір бұрде білет бір, пирен мүлі херю вохот пырат, пирен туслық, візіне поддержка баны, шак күнсенже тада да ол хватлы. Шыржы хүделіп жезен паттырлы хебе мұнашланза, яла жезем спортра харзырлық қыдардашы. Аслы зенже ниры дәслі хилзе, хайзен асталықне спорт ветеранызембе бірле дупташы. Лаштайба ял территоринже хоккей шулран шул байланза брать. Пирен кыжын классра вернегензен команды де бур, шамрыксен команды, аслы шулги ветеранзен команды де бур. Игебинміш шулда елжексем хоккейла выляза Россия чемпионе де булна. Унғышын пирен спортсменсем тодожақ регион дада шыржыв жайынжи үтті умырдузенже худшынна. Тәрлі турнирда жіндерні. Хоккей маштырызене малашне де шиден үзем дума оны жузунат бар. Чувашин галарым вали Алексей Енейкин, Александр Воронин.